أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالقنا جميعا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المرسلين عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم لا مرد له من الله. ثم أما بعد أيها الإخوان والأخوات الناظرين، أحييكم أطيب التحية وأزكى السلام قائلا لكم جميعا حيثما كنتم في العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن اليوم في اليوم الخامس عشر من رمضان. سننتهي اليوم إن شاء الله النصف الأول من رمضان، وبقي لنا 15 يوما أو 14 يوما. الله تقبل الله لنا، الله تقبل لنا، الله تقبل لنا. مسيب جل بتدو بميتي الله تبارك وتعالى تقول أي ودين ابن آدم ودين جلو midwani kenelaɗo meɗen muhammadun sallallahu alayhi wa sallam giɗo meɗen tefanowo eɗen en ka dargal inchallahu yettinɗo kaɗo dina e meɗen mi seeditike ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo Allah. miɗo toro Allah yalla ɓeyda mo nema e ɓuttu e kisi e kanko fof ɓingure makko e sahabaɓe makko e kala enen iwtirɓe ɓawa makko no moƴƴiri ha ñande dargal dari. Allahumma amin. si ɗum feƴƴi musidɓe e julɓe tedduɓe, miɗo hiwro on hiwrandu islamu yankeru welndu laabu ndu urundu kala ka wonirɗon e aduna o. yo Allah waɗi yimɓe ndu hiwrandu aduna e lahara. Allahumma amin. si tawi ɗum feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, on tini ko hande woni talatare tataɓere nde miɗo adere sade e mo. mi arno talata ñande go'o suumaye, mi yilti mi ari talata ñande jeetati suumaye, mi ari kadi hande talata, hande wi'ete talawasi no wolirte ka pular. hande ko talawasi, c'est-à-dire hande ko 15 mayru. mi torki Allah yo Allah taw hara en heɓi 15. Allahumma amin. miɗo toro Allah tabaraka wa taala yo newinan en balɗe hedditiɗe ɗen 15 luttuɗe ɗen ma 14 luttuɗe ɗen ɓuri no o newinirani en noon 15 feƴƴuɗe ɗen. Allahumma amina ya rabbal alamin. si ɗum feƴƴi hande musidɓe julɓe tedduɓe, bila tatwilin ko alda jutingol, komi ari hande yewtere nden ko adresagol enen almamiɓe ɓen a'immatul masajid, enen imamuɓe ɓen ka julirɗe feƴƴinayɓe ɓen yo oɗo julnu salatu tarawih, yo oɗo waɗan en witiri, yo oɗo waɗan en yewtere. al yawma hande yewtere nden ko enen jeyi, hande ko enen min adresade. kono mi faala en adresade ibnu adama no heewi ko tawata ko ellaji yimɓe ɓen o yiyata ella makko on, ɗum no heewi ko waɗata. haray kon ɗum komi toroto en ɓe ɗo sukaɓe ɓe wonɗen feƴƴinde yo julnu no laba, no hani, no hawri, ko ɓe wonaɓe ɗeltede, ko ɓe wonaɓe suusinede, ko ɓe wonaɓe ekkitede jamil. kono miɗo toro en hiɗen hani ndarude sartiji tati pet, sartiji tati pet. ɗe andi sartiji almami ɗin hino ɗuuɗi, kono ndaren sartiji tati pet e maɓɓe yandi hare ko ɗum komi tori en mi jeeƴi en. so naɗo yimɓe ɓen no wullitade, yimɓe ɓen kadi no heɓde soñja e mum, yimɓe ɓen kadi no heɓde sattende e mum. wata e ndaru ɓuri ɗin ɗon, kono ndaren ɗin ɗon hinno jeeya e majji gogo towugol paykunkun seeɗa tawa heɓi darde gokkun. masalan o moyen ila duuɓi 10 nattiri dow, ila duuɓi 10 nattiri dow. no wodi e juulirɗe ka paykoy koye duuɓi jeɗɗi wona feƴƴinede. on andi noon min nalno harmi, min naal kadi julde nden jaɓatake na ɗum mi wi alko bid'a, mi wi alko makruh, kono ara ella hino e muɗum. ndaren paykunkun tawa towi gokkum ɓantiki gokkum ila duuɓi 10 nattiri dow. wona yendar ton fiɓa paykunkun ko ɓiɗɗo premier imam, ma paykunkun ko ɓiɗɗo conseiller jo ka nder juulirde ton, ma paykunkun ko ɓiɗɗo okkuɗo teren juulirde nden, ma paykunkun enele. en tout cas do baba e makko ko jeeyaɗo e satta hundukoɓe ɓen nder ton kum feƴƴine. accen hara kun towi gokkum ɗum ko go'o. mi toroto emi jeeƴa en ɗimmitel muɗum ngel wona fiitun ɗum wawi tajwidi kadi makharijal huruf e hukumu tajwid, wona ɗum ɗo tum feƴƴinirte.
nudi pay koy buy e dun tawa fi koy darike koy jangi tawa ayeji alqur'ana den no selli kun ta sa dartini koy tayya gokkoy no ton ta koy wawata ko jangete ka sujude ka ruku gokkoy no ton taw koy wawata sikun ar immade ka immetake ma sikun ar jodade ka jodatake tawa kun wawata andude ko honno kun wattirta hukumo julde nde a don non ko ella karay den sikkude joni bay dun do ko nafila haysi jabaka na ella karay bay den sikkude dun do ko nafila haysi sellali wona ella o oe alqur'ana inni wala tubtidu amalakum wata on bonno golle monde jandude o to soke o sunna majji o farilla majji o kala gollangal waduda etongal sella etongal jabe idan eto den darenta pay kun to wi seda ajjumal no buri labede o moyen minimum hara kun timmini duubi sappo musibbe julbe da pay koy duubi jeddi koy pay koy duubi jetati koy wota en yaw fe'inde koy don devam baawo ka tawata andanda horema yimbe cappande no baawo julirde go yimbe temedde tawa hino baawo dun don ko go e sarti mo darete sarti di mo darete o min Abdullahi Kala si tami do faala e pay kun an kun fe'ju foti ko biddo am foti ko mo mine ataka der galle anton wota mi presentu motun e modon ka julirde fi baami do andi mo hunji ammanasi wota mi presentu tun e modon ka julirde fi baami do hunji mi do andi mo hunji Maryama nasi ma fi baami do andi oni tahfiz kullu fi mi do andi oni hunji do fo yomi andu ko responsibility nyoni mo nabude la dina liman la ahadala wala imana liman la amanata la mido andi non simi fejjini pay kun anku yukun julno haray ko don no firi mi yetti holare o do wawai konditude don andi misal mungal no wai ko wasi joni mi yetta auto on sabi auto mi jonna pay kun minna deposo e be do si tay mi do andi kum pay kun na bowrin kun auto nanelam fota si tay mi do andi min Abdullahi Kala joma auto joma paykun mi yetti sabi mi jonni be deposo nene ma en do deposo yaaye ma en do ba nene ma to goso e ma kaw ma ari hura gol en do deposo be darta mi do andi o wawata auto yo Allah dando jettude on auto yaha wado ya dega ka Islam ka gouvernement kambe be andala kono ka Islam bay Allah kanko andudo gumdoji dino ton haray mi do tawaka nambar parce que alqur'an ni wala tulbu aydiyakum ila tahaluka watanabu juude mon den kala ka halkari wodi jonno musibbe julbe halkare den ka dina ko den buri wonde nambara accident on ka dina ko buri wonde nambara de mi do jetta pay ko an ko mi presenta on e makko yo taw harami do tafi tayya hahi mo hunjido nanela fata wasiye yo taw harami do joddini mo meden tafi ko jangete sujudu e ruku e bayna sajadatayn mo junnude kikalabe be dubi cappande jego baaw makko himo junnude kikalabe be dubi cappande jeddi bal ha cappande jetati baaw makko mo junnude goy kadi hafizul qur'an baaw ton kere don sikkude daribe ben baaw ala junnude qiyamul layli ma ala junnude salatu tarawih don sikkude haraybe foko fi baybe hunjaki hufazul qur'an kathiruna alwara hunjibe alqur'ana busino bawton konbe marasabu feddine gol yeso nenda son faabi haysi taji yani be faljiti bawton anana yeso ben no sonkarabe onay wondo faljuto nani faljitaybe no wada yeso go hay faljuto gol taabe susata kono ta en sikku dey fi kun do darike yeso holli woni kun hunjike buri bawobe be donc yonde min ƴetta biddo an on ma minyiraw an on ma neetedo an on hadana wasiyati ilayna jami'an yani 5 conseils à tout le monde harande mi do jetta biddo an on ma neete do jabe do kadi do gaynay yo taw ko o jangata nane kon no mi kippiri dum don non ha selli yo taw mi do kippiri non ko jangete kon ka tayya e ka sujudu e ka ruku yo taw mi do eti himo yetti cudari islamu ndin seeda hara mo wadi kaftani wadi kufunu pay koy jabata hipade kufune few jonnon o do kufune mo yiwdon aqallu zina odo ko minimum cudari wonande gorko jullo ko minimum ni fi kala no wodi bugo hay wada be bayana be jabata de kufune goy no wodi bu imam ratibi be fejje be julna be jabata de kufune goy ko yen andu odo kufune ko minimum ni dans les conditions normales wona o kufune do mi landa en tant que imam en tant que da'i en tant que janno ko buri hanude ko mi landa kon ko mi wadu tiggare mi wada kala won mi tigga hore ande e dande ande dum don buri labede jonno simi Abdullahi Kala mi wawali dum ma pay kum mi imminta kum mi jonna on yo jullu tay wawa dum minimum yo taw awaram do hippi o kufune do
o kufune ɗo ko cuɗari dina ni ɗum ɗo ko mande dina ni fi kala buyno darade hara ko da'iɓe ma ko a immaɓe julnoɓe haccati maɓɓe ala e waɗugol kufun no sikki nandi ɗum ko star yagal ngal ka dina ɓuri moƴƴude musidɓe julɓe ɗo ɓul inna hudallahi huwal huda pewal Allah ngal e civilisation Allah on e comportement Allah on ko ɗum woni comportement ko ɗum woni civilisation. Donc nde miɗo ƴetta pay kon mi présenta ka jama yo julno an kadi nde iɗa ƴetta pay kon ɓay tun hiɗa andi dande nden tekama mo wawi ñimbintinde Aboubacry Chatri mo wawi ñimbintinde Aboubacry Oɗa mo wawi ñimbintinde Sudais mo wawi ñimbintinde Souraim dande nden no teka e to hara tayyaji ɗin fiiɓay men nanataɗe hara ɗin kadi no teka ha laaɓi ha selli ko jangete sujudu e ruku ko jangete bayna sajadatayn arjukum yandi mi torki on mi jiji on ɗum hara himo waɗi kaftani waɗi kufunum mi torki on ɓay kon daro yeso kun hippaki kufune hikun janga ɗum comon caman taway hino ɓulɗi woni ɗiɗi ɗi minni ɗi e ndaaru go'o ko ndareten kon mi inni ndaren sartiji tati sarti ara non min har kun towi seeɗa ila duuɓi sappo nattiri dow siko jeɗɗi o mari ma jeetati yo Allah wurnan en mo barkina mare mo ha ko arata inchallah mare mo ha ko arata go'o yo taw ɗum timmini duuɓi sappo nattiri dow ɗimmitel muɗum get wonano yo in Abdoulaye Kara ari ka réseaux sociaux inni wosi pay kun julni ko duuɓi jeɗɗi ma ko duuɓi jeetati julde nden sella nde jaɓatake la na ɗum yolsi haala yewtama kono faalaɗa wonanirta kono le jaɓe yi'ude ella on musidɓe julɓe tawi jaɓu yi'ude ella on e hoore goto on tun donc yo taw pay kon keɓi duuɓi sappo nattiri dow de taw ñawoje julde humbuɗe ɗen ko wiwete ñawoje julde humbuɗe ɗen c'est à dire minimum je ɗen ɓay se woli pular ngal tu woɓɓe famata ñawoje julde minimum je ɗen ɗum ko jangete ka tayya ko jangete ka sujudu ko jangete ka ruku'u e cuɗari islamu timmundi ndin ɓay mo feƴƴude ka mirabu e cuɗari islamu timmundi ndin yo taw haray ɗum ɗo kadi hiɗen ndaari ɗum ɗo an ƴettuɗo pay kon watte sokeje ɓeya ta hiɗa regili ɗum ɗo fu muɗum si ƴettuɗa watta sokeje so na ɗum andu tun a jamfike oɗo hadis ka nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki addinun nasiha dina kanko laaɓodiral dina kanko wallidir ɗaluli man ɓenni ko hombo non laaɓante reedu nelaɗo jaabirno lillahi wali kitabi wali rasuli wali a'immatil muslimin wali ammatihim ko laaɓante reedu ko Allah e deftere makko nde laaɓane reedu nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e sunna makko laaɓane reedu imamuɓe ɓen hooreɓe julɓe ɓen jonnon a ƴetti taw kun anda ñawoje julde a jonniɓe a laaɓaniɓe reedu la wa ammatim e général maɓɓe jonnon mawɓe ɓe duuɓi 60 hino ɓaawo yummiraɓe ɓe duuɓi 60 hino ɓaawo hunjiɓe Qur'an no ɓaawo a ƴetti kun sellina tayya fi ɓay ɗum ɗon jangatake nane a darni yeeso est ce que a laaɓaniɓe reedu est ce que nasahta lahum est ce que a laaɓaniɓe reedu a laaɓanaɓe reedu donc ndaren ɗum ɗon woni ɗiɗi tammel ngel e to ɗen hara ɓayɗa deside ɓiɗɗo ma on julnayi maɗa deside miñirama on julnayi hara yiɗa defi o hara yiɗa prépari o tawa menen julnete ɓen jango men tawatamo himo zuwa bi men tawatamo ka Guinée Games wal men tawatamo himo zuwa kala piyoyi harmukoy ñande julde men yi'atamo ka ameteɗon walloye en ɗum yandi almamiɓe ɗimmoɓe ya haray ko enen woni komi adéresi hande donc yimɓe ɓen no ŋunude ɓaawo moƴƴa jama on no jogi on victime ɗon sonja yimɓe ɓen nodda hey usasi ɗum ɗo hey minen koye pay koye wona koye julnede ɗon koye no fanɗi ha feƴƴiti minen koye pay koye wona koye jonna koye yo julnuɗon pay koye inna koye julnuɗon ɓe ɓowrina hay seeɗa ma minen koye pay koye inna koye julnuɗon wallahi koye fewa few piji sama kala e fijindare e ko harmi ko e nder ka carte fof ko ɓe numéro 1 imo e to ɗen haray ɗen ñawdi ɗum yaafoɗo yandi so tawi yewtere nden barmini goɗɗo haray ko faali woni no andirɗen noon ko imamujo mo suɓeten on yo julnu geeƴe ɗen taw haray haysi tawi en suɓiral noon pay koy kadi kono wa suɓe minimum ji ɗi yani piiji humbuɗi ɗin ɗiɗo tati haray mo andi ñawoje julde minimum on ko humbi kon nam machallah Hadji Aisha Ba longue vie à vous aussi machallah barakallah hara hiɓe andi ɗum ɗon arjukum jamian hara miɗo tijjinde on fo moɗon faamo tollan faamon komi woli kon hara on innali on faamay komi acci kon mi torki Allah ɓeɗo ɓiɓɓe meɗen ɓe wonɗen feƴƴinde ɓe wonɗen ɗeltude yo Allah waɗu ɓe ɗol e lontotoɓe en ka gangunal allahumma amin. Alpha Omarou Diallo merci à vous aussi
Allah barik fina jami'an yalla yuɓe fo meɗen ko ɓuri moƴƴude yudde hiɗen faalayo ɓe e lonto en yo Allah waɗu kadi ɓe lonto en ka dina yo Allah waɗu ɓe lonto kadi ka dawla ɓeɗo ɓiɓɓe men yo Allah waɗu ɓe ministre ɓe jango yo Allah waɗu ɓe almamiɓe ɓe jango yo Allah waɗu ɓe gouverneur ɓe jango ya Allahu ya rabbal alamin kono non eto den enen kadi nyawden ko ko mi wi do koy do piyoyta to no wodi buyden andi sen yehi ka madhabi ma Malik en dari sartiji Cheikh Ibrahima Diallo longue vie à vous aussi sen dari sartiji almamidi ma yehi di madhabi jeediti den dari sartiji almamidi di yehi sappo e goddum kama na arifu jami'a wono en fo meden andirden no kono be do en darata di do fo kono mi torki on nyawda nelan antumul aimma vous les imams aran c'est ça yandi miɗo regili ɗum min do e nder juuliɗe ɗe min ardade ɗen inchallah haray onon kadi ko ɗum woni komi tori on ton arjukum jamian yalla waɗ barke e meɗen ande ko 15 lewru ndun yo Allah taw hara en heɓi 15 allahumma amin mi torki Allah yo Allah newinan en balɗe hedditiɗe ɗen ka korka yo Allah newinan en ka ñaami yo Allah newinan en ka ɓornateri yo Allah newinan en ka ɓuttu yo Allah okkor en newende fi balɗe hedditiɗe yo Allah okkor en ko ete muudo yo Allah okkor en conci julde ko holtiniren ɓengureji meɗen ɗin ɓiɓɓe men e sonnaɓe meɗen ya Allahu ya Rahman ya Mujibul Mudtaru kala mo nde ñalande tawde e sattende yo Allah on wattitiranmo hoyende e nema e newende e yaajen kala mo nde ñalande ɗo tawri ɓoylare yo Allah on wattitiranmo pewal Allahumma hadina wa hadi bina jami'an Allahumma hadina wa hadi bina jami'an Allahumma hadina wa hadi bina jami'an ya Allah ya ilaha al awwalin wal akhirin ya Allah itta en fu meden andeji men ya Allah kurin faaleji men dagidi mi turki Allah tabaraka wa taala min Abdullahi Kala e ono wombe landarde ben kala ande ko wonduɗen yo Allah on ittan en kala faale dagiɗo ko wonduɗen yo Allah on okkor en kala mi turki Allah haajoji dagiɗi ɗi nanguɗe yo Allah huntan en ɗi Allahumma gadi anna hawaijana Allahumma gadi anna hawaijana Allahumma gadi anna hawaijana sattiraɓe ka jiidi yo Allah hoynan ɓe hoyiraɓe yo Allah ɓeydu sattiraɓe ka ƴettere yo Allah hoynan ɓe hoyiraɓe yo Allah on ɓeydu sattiraɓe ka ɗaɓɓere nguure ka ɗaɓɓere dépense ka ɗaɓɓere arsike yo Allah on hoynu hoyiraɓe yo Allah tabaraka taala on ɓeydu ya ilahi wa rabbi يا ولي ومولاي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وقراءتنا اللهم استجب دعاءنا إنك أنت السميع العليم وإنك أنت القريب المجيب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين وشكرا وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء الجديد.